Шаарга барып иштеп көрбөйсүң сен дагы. Шаарда тааныштарым деле жок, каяка кийинки бармак элем. Жана кошуна көчөдөгү ашын нери сатып магазин дейт. Ошол шаарга барып жакшы жумуш иштейт дейт. Ошонун жанына барып жумуш сурап көрсөң. Болдун да. Эртең жумуш караштырасыз. Сен чач баштарың алдырып. Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Alo. Aleykümselam. Çoğdan. Kaka. Geldin mi sen? Давай, çağırmaz. Не жейсің көкем сен? Жерім Алипбеге. Азыр мен бияқта доскем иштейт. Доскем чакырайынчы. Чотон доске не тааныңарбы? Доске, тамактар майлы барбы? Барлар. Доске бизге бир манты өрүп койчу. Ошо манты жок да кой. Жокпу манты? Анда доске бизге бир босолоң ман берчи. Ошол агыманда жок. Акыркы порцияны биякта бирөөлөр алып келди. Ой, эне аны эмне бар жегенге? Чай менен нан бар да. Доске жалжаңдабай бизге бир босолоң менен бир манты өрүп кой, аны не, мындай сенден башка нормальный официант жокпу? Нормальный официанттар нормальный адамдар карап отурбу доске. Аз келеме? Доске тамактар чыгып атат азыр, Рахмат. Чотон доске кече кыздар койгонарбы? Ой, кече кыздарга барып врачканын акчасын жоготтук да. Эбай, 100 000 сомдубу? Не болуп жоготсуң? Короче, кече үйдөн чыккандан кийин көмөй жүртүү кеттик. Сен чач баштарыңы алдырып, сени кийиндирип келейин. Токто, кайсы этаж экенин сурабайын. Алло, родной. Досым кайсы этаж эле? Келдик да. 3-чү этаж, Всё. Досым тигилер кел. Кыздар. Ой, давай. Көп, кеттикчи. Азыр оспам чакырып койдум азыр. Врачкасы менен келет экен. Врачкасы ошо айылдан келиптир да. Ошо бүгүн туганын кутлук болсун деп эмчи. Ал ачып келинчи. Келип калган турбайбы? Ассалам алейкум. Кандайсың досым? Жакшы. Кел кош келтирсиң.
Bak kim Brachka'm bu? O Brachka o Tayland'dan beri geldi dozum. Gel gir. Aman ne zaltıp. Dostum gel. Gel törgü. Hoş geldin. Kanay sen? Gel Brachka öt. Hoş Uyalba. Kızın canına oturç. İyi Ağırla kızlar. Hayır, caynatsın o caynatsın. Az men solap gele alayın ha. Hayır ne şarik dozum vardı. Üstüңөрү чачып Oo. отурбайсыңбы мененирээк? Kom gel, üstünü çeçip. Otur. Gel kızlar, tanışıp oturayla. Atın kim bot? Кундуз. Adlet. Асия. Adlet. Адель. Adela. Son atlar varken. Qanday dostum жақсы? Qandaysın ya dozum? Жақсы. Жақсы. Ne bot bugün ne? Бүгін Құндыз сен қыз болсын туған күні. Tuğan günü vermeyin ha. Бәк Брачкаңмен таныстырып қойсын қыздарға. Bu Brachka'm geçen ayıldan geldi. Айылдан. Benim bot. 6 ay деген neyim? Bugün bunlar başını götürüp oturmayısın. Kıstanmaya. Уялбайлы отыр. Чотон досым таныштыңар ба? Oo. Енді ошо үчүн бир алып үйбейлі, куюй. Kuyda. Қыздар, силер мондан ичкиле, биз эркектер мондан ичели. Başlayalım. Gel досым. Gel көп. Жоқ, мен ішпеймін. Ішпейсің. Брачкаң ичпейби? Bilmiyorum nasıl gel aldırmayısın. Gel ана қыздар, көтөргүлө. Құндыз Gel lan öz alır öyle. туғаныңмен. Gel bugün tuğanımla mı? Gel өлкөм алып ичи. Ой, өлкөм. Мен тууган күнүм болуп аткандан алып коюш нерсе Gel, болбойт. gel. Albayın ukom versin. Oy. Al koy. Al. Al ukom. Close your eyes. Hey ukom hey. Hey. Hey ukom. Sana akçana berçi mağa. Ben erten karşı koyayım ben sana. Gel өлкөм. Evet toke. Al любой nersen. О. Бол. Чотон до конца. До конца değil, до конца gittik. Ajöйке. Ajöйке. Тұрсас, Ajöйке. Қанат деген дос кеңес қана? Макс қанак? Жоқ ешкім екі өзілі өспеқті. Апам берген ақша жоқ тоқы қола? Қандай жақсы жоқ. Жоқ бар сізге. Шол доске ушундай. Что там доске, дальше не олайын отсыңар? Мен ошо Макстар тапканга чейин Брачкага жумуштап берип түш керек болот. Жұмыс бе? Доске мен тайкем бар да қой. Ошо жұмысшы бала керек болып отқан. Ошо болсо номурун берейин, сүйлөшө албайсыңар ба? Жакшы омук доске ушундай болду. Хорошо. Ошо мен доске азыр тамактарды алып келе алайын,
Tane машина oldu ha. Sak koydu. Ne olsun? Sende biraz maydak soru. Oo bak. Qancha so'ming bor? 3000 so'mday bor. O'shangni ma'ga berib bersin. Men sana taksi chaqirib qo'yim. Sen uyga borar, men ortingga borib qo'yaman seni. Koy tüküm ben tege bir çalıp koyun hazır. Gel kaldık başka. Alo, assalomu alaykum aka. Aka biz kecha chalmadik bile jumush bo'yicha. O'sha kelganmisiz aka? Ha, хорошо, maylis. Aha. Sen mak ukum, sen işte turgan joy o'sha. Men tiba aka chalib qo'ydim, sen tozalab ma'qulmi? Men срочно jumushlar bo'lib o'tib uyga jilorayncha. Всё. Uyga borsan-da? Uyga kelaveram. Kesin o'taman da. Şunun bari seni inanmadın. Alo. Yaxshi kim bu?
Кайга? Азыр чыгып атам. Өлгөндөрдү көрүп өлбөчүдү жашаба, өзгө көрбөйт деп жаман ишти жасаба. Ажал келет досум сага дагы мага да, ошондуктан ыйман жолдо жаша да. Жаман болду бул заманда өлбөй түрүгүм калган. Акча үчүн арам жолдорго барган, билсең досум бул дүйнө жалган.